Reports from the scene indicate that a side tipper truck lost control, collided with, it's believed to be as many as 50 vehicles. Belisitolo liphutfumako labasenzaweni yesehlakalo lapho kushayisene khona imoto ngebunyendi ku-M41 eMhlanga enyakatho naseThekwini bakholele ekutheni umshayeli weloli wehlulekile kuyilawula. Mengameli Cyril Ramaphosa kulinzeleke ukuthi ahlele kabusha umbuso wakhe lamuhle ebusuku. Asikuvuseleke embukeli yeTindzaba tesiSwati ku DTT sinayo ke mbukeli li hour long esikwethula Donat Sashisa. SABC News itlile go tlhoma semmuso kana le entshwa ya dikgang ka 2023. DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en regstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba za SABC ilizwi lakho zizimele asimamkhethe. Belisitolo liphutfumako enzaweni yesehlakalo lapho kushayisene khona imoto ngebunyendi ku-M41 eMhlanga enyakatho naseThekwini bakholele ekutheni umshayeli weloli wehlulekile kuyilawula yabe ishayisana netimoto letibalela kuleti elishumi nesihlanu lokhulumela IPSSS Medical Rescue Diane Merrick uthi isibalo sabalimele nobela bashonile asengadiwa. The reports from the scene indicate that a side tipper truck lost control, collided with, it's believed to be as many as 50 vehicles. However, the final count will come from the South African Police Services, who, as you can see, are currently doing their investigations. Multiple people were injured. At this point in time, we can confirm that as many as 15 people have been left injured, with one of them a pregnant female. She sustained some serious injuries and she was airlifted with the assistance of Netcare 911 aeromedic helicopter through to a private facility. One of the first responders on scene, there's been multiple vehicles with multiple patients, but all have been accounted for so far. We're thankful that there haven't been any fatalities reported. We just heard crash and bangs behind us. Luckily we're at the front end of the queue and we tried to veer off to the right to avoid impact. Couldn't, in that concentration effect, we didn't see the truck go past as well, but we were told that it's a massive truck that created the initial impact. So we just managed to get out of the way in time. A truck just came in from the back, just rushing through and plowed through the cars, and I managed to see it go over. Emaphoyisa saqhubeka neliphenyo ukuthola imbangela yalengoti. Nginokubonga Mgwenye Tindzaba SABC eJozi. Kulinzeleke ukuthi Mengameli Cyril Ramaphosa ahlele kabusha umbuso wakhe lamuhle ebusuku. Tinvuna nemasekela ato time mandondolwane namhlanje ngokulinzeka ukuthi Mengameli Cyril Ramaphosa endete inguquko kumbuso wakhe. Kulinzeleke ukuthi kuminyetelwe nenvuna yagesi lekunemathuba ukuthi kube ngumuntu longasilo lunga leParliament. Sekukhona ke nemibiko lekhona kulandzela ukufungiswa kwenvuna yetimali inogodongwane njengalunga leParliament. Mengameli Ramaphosa angahle acoke abantu lababili etikhundleni abangasibo emalunga eParliament. Libhanje lingahle ligcwale umoya ukuthi indvuna letifana ngosazana Dlamini Zuma, Lindiwe Sisulu, Phumulo Maswale kulandzela kwetiphimiselo dabo ngamengameli ngesikhathi inhlangano yeANC lungisela kubamba ingomfa yavelonke. Indvuna temidlalo nathi mthethwa nendvuna yovisi nemengameli babukene bumadima ukuthi epolitiki kulandzela ukuthi bangakhona ukufinyelela kwisigungu lesetulu kule nhlangano. Lisela mengameli ku-ANC Paul Mashatile lingahle limetelo njengelisela mengameli kuvelonke kanzi ke sihlezi kalala namarupini namahopa bangahle babede indvuna. Luphiko loma ku-ANC likubeka ebaleni ukuthi uma mengameli akhipha indvuna lensikati kumele leso sikhundla kubuyiswe lo msikati kuso futhi. Kubuka kabandike ngalokhu ngahle kulinzeleke namengameli wakuleli Cyril Ramaphosa ahlela kabusha uhulumende sinemhlelo wetepolitiki etindzabeni te-SABC ngomzwani lembeje asikubingelele lembeje sikwamukele etindzabeni tesiSwati la DTT. Sikwamukele sibingelele nabalaleli nababukeli. Mbeje singathi nje isikhathi lebe sibuke ngalabo vusifikile amaphapho akhuphukile kulabanye abathi bangena abathi baphuma ingabe yini lebambelele mengameli kangaka ukuthi kufike la kulesikhathi sekuhlela kabusha umbuso wakhe? Uzokhumbula phela edora ukuthi umongameli emva ukuthi ekhethwe ihlandla lesibili lokuthi ehole iANC ngoDisemba ngonyaka odlule wabeke esethi kwabe sekubonakala emva ukuthi kukhethwe nethimba eliphethe
ithimba eliphezulu le-NEC ukuthi nebala kumele kube nezinguquko ikakhulukazi uzokhumbula phela ukuthi unobhala jikelele manje we-ANC bekungqongqoshe obekwi-cabinet uma unobhala we-ANC leso isikhundla okufanele ube silutile house ngaso sonke isikhathi ngeke ukwazi akusona isikhundla esi-part time so ngaleyo ndlela ke kwavele kwacaca ukuthi ke noma ngabe umongameli akathanda ukwenza inguquko kuzomela azenze usekela mongameli uDidi Mabuza as well naye futhi waphinda washo esidlangalaleni zokhumbula ngesikhathi semingcwabeni kumfowabo ekubeka ukuthi useyicilile kumongameli ukuthi ucela uhoxa lokho ke kwaba yinto edala ukuthi vele sibone ukuthi ukuguqulwa kwecabinet into ezayo ke bekulokhu ke kunezinsolo nokuqagula ukuthi ngabe kuzoba nini kwaze kwase ukuthi ke izolo lo okhulumela umongameli uVincent Magwenya ke wayebeseqinisekisa ukuthi ke kuzothi namhlanje ngehora lesikhombisa umongameli ke ebese elimemezela icabinet lisha engasho ukuthi mhlawumbe abantu bakubheke kakhulu mhlawumbe into eyimbili babheke ukuthi kuzoba nongqongqoshe uzobhekana nogesi uzokhumbula phela yona inkinga esibhekene nayo enkulu kulelizwe indaba ukuthi kube nogesi bese ke kube ubani ozoba yisekela lakhe yebo masikwazi ukuqagula ngokubheka ukuthi kusetshenzwa kanjani siyacabanga ukuthi uPaul Mashatile uzobe ke esemenyezelwa njengesela kamongameli ingabe njengoba sokhulumile ngenzaba yegesi ingabe kukhona lo bacabangela ukuthi ngabe bangangena la kulesikhundla sendvuna yegesi kuningi abaningi abangukuthi bazama ukuyibuza khona ngoba bazama ukuyibuza ukuthi uma kufakwa umuntu ozoba ungqongqoshe obhekele nogesi umuntu ozoba nolwazi olusabalele kangakanani baningi abantu abacatshangwayo ukhona omunye usebenza lapha ehhovisini likamongameli owakuba imeya yaseTshwane uSputla Ramokgopa kuneyinsolo ukuthi mhlambe ngenxa yokuthi mawubhekana nokuthi uqeqeshe ezintweni ezinjani ezifana no-engineering mhlambe uyabona ukuthi kungenzeka umongameli embheke futhi umongameli umuntu akade esebenza naye isikhashana mhlambe ngaba umuntu onjalo kodwa manje sisho umuntu onalezo mpendulo kulento sikhuluma ngayo uyedwa okwamanje ngoba ngisho ebonisana nozakwabo ukubonisana nje hayi ukuthi bayamtshela umthetho sisekela unikeza yena kuphela igunya lokuthi ke esikhethele esikhathini singamahora amane ngicabanga ukuthi kusuka manje sibe sesazi ukuthi ubani ungqongqoshe kagesi ngitiphi letinye tindvuna lesingahle sibone nje tishiye embusweni ikakhulukati nasibuka nanayi indzaba yetemfundvo ngabe Blade uyabuya ubona mhlambe izikhundla engicabanga ukuthi sinesiqiniseko sokuthi kukhona okuzokwenzeka kuzo isikhundla seze transport sezokuthutha kube isikhundla sezemsebenzi kahulumeni public service kube isikhundla sesekela kamongameli ngoba vele lezi zikhundla siyibalayo zivele azinamuntu kusho ukuthi ke kukhona ngempela abazongena kodwa ke mhlambe okunye okwenza ukuthi mhlambe siphinde sicabangisise ukuthi ngabe kuzokwenzekani uzokhumbula phela ukuthi umongameli unelungelo lokuthi engakhetha abantu ababili abangawona amalungu eParliament ukuthi ke bebe kuyicabinet yakhe labo bantu kuyicabinet yakhe edlule beku inogodongwane ongqongqoshe wezezimali kuphinde kube uIbrahim Patel sesibonile ngeviki ledlule uinogodongwane efungiswa ekutheni ebe ungqongqoshe ekutheni ebe ilunga leParliament eligcwele sabona namhlanje kuseni ukuthi noPatel naye futhi useyilunga eligcwele lokho ukusho ukuthini na kusho ukuthi ke siyacabanga ukuthi mhlambe umongameli umuntu azomkhetha mhlambe kwezikagesi noma ikuphi nje kukhona ababili okuzobe kungobona amalungu eParliament ukuze kwazi mhlambe ukuthi ke umuntu eqhube nomsebenzi nanayi indvule engahlali kahle abantu labanyendi kakhulu kade emacembu laphikisayo kudepolitiki indzaba ye-cadre deployment ingabe singalinzela ukuthi umengameli ashintshe inyawo kulolo hlangothi indlela mhlambe ethi ukudida ngoba phela uma ngabe uphumelela ukhetho uhamba nabantu baziyo okuyibona uzobafaka akuze ukuthi ngwana kusuphumelela ukhetho uyiqembu besihamba sonke usubashiya ngaphandle umbuzo angicabanga ukuthi indaba ye-cadre deployment lokhu kuthiwa ukufaka abantu beqembu kubi kodwa into ebayimbi ukufaka mhlambe umuntu weqembu ongakulungele ukungena kuleso sikhundla ake sithathe nje mhlawumbe umuntu ofunde izifundo ake sithi zenkolo
ubusumfaka ekutheni ke akebe ungqongqoshe weze science webona kuba into enjalo ngicabanga ukuthi abantu banaleyo nkinga kumbe kufakwe mhlambe umuntu ongenalo sidalo ulwazi lokuthi umasipala usebenza kanjani uthola ukuthi umuntu nje mhlawumbe ono standard 9 ebesefakwa esikhundleni isikhundla esidinga ukuthi kube nemali eyingaka yikho ke lokwenza ukuthi ke imikhakha eminingi igcine ihluleka ukusebenza i-cadre deployment yona ngokwayo akuyona inkinga ngoba yenziwa umhlaba wonke nawo amaqembu aphikisayo ayayenza nawo ngokwawo Mathuba ukuthi iParliament ihafulwe noma ifinyetwe angakanani sorry cabinet angiboni ukuthi uzokwenza lokho khumbula phela ukuthi useselelwe izinyanga ezingu14 ukuthi ihlandla lohulumeni liphele angiboni ukuthi uzothi ungakwenzanga eminyakeni emine ukuthi ulafule icabinet ubusukuzothi mase kusele inyanga eziwu14 ulafule angicabanga ukuthi khona into okusazoyiguqula lokho kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ngaphela uyabeza abantu baseningizimu Afrika bekhala mhlambe ke ngehlandla lesibili uma kuukuthi ke iANC yaphinda futhi iyawina mhlambe ke into aseyishintsha kabusha ke leyo into engicabanga ukuthi uzoyenza nje manje uzoshintsha nje kancane lapha nalapha ya Indzaba ke lenkulu lendzaba mlonyeni phalaphala imbekaphi ke mengameli lendzaba uzokhumbula phela ukuthi lolo daba lusele kulezo khungu eziphenyayo nebala silindele ukuthi lezo khungu eziphenyayo njengoba uthinta lolo daba nje namuhla ekseni sithola imbiko yokuthi iSARS ithi ayinawo ama record alomuntu owangena la ekhaya nemali leyo 580,000 ithi ayisho ukuthi awekho kodwa ke isiwabheke yonke indawo ayiwathuli okusho ukuthi ke enye ngempela imibuzo leyo kulabo abaphenyayo ukuzodinga ukuthi ke beyilandelisise ukuthi kanti ngesikhathi engena wangena kanjani nale mali uma kuukuthi ke izikhungo lezi eziphenyayo ezifika esivumelwaneni kumbe ezinqumeni ezithize yilapho ke siyokwazi ukuthi kwenzekani uzokhumbula phela ukuthi ngokwenqubo yeANC uma kuukuthi ubekwa icala enkantolo kumele ushenxe kodwa ke asikafiki ke lapho uma kuukuthi mhlambe izikhungo eziphenyayo zimthola enecala uma kuukuthi ubekwa icala yeANC enkantolo kuyomela eshenxe ingakho ke ubona abantu abaningi bebheke kangaka kuPaul Mashatile ozoba isekela ngoba phela makungathiwa kwenzeka lokho kumongameli kusho ukuthi over number 2 uyena kufuneka eqhubeka na indzaba sibuye kulita sekhaya ke iSABC solo ayinayo iboard ingabe yini levimbela mengameli ukuthi akhiphe lamagama ngokusho kwehhovisi likamongameli silokhu siyibuza lembuzo ngisho nayizolo ngesikhathi bethula isithangami sabezindaba siye sabuza ukuthi imbangela yini kwavezwa ukuthi umongameli kwaba nokuthize okwaphakanyiswa abathize mayelana namagama athize eboard wayesethi ke cha phambi kokubeke eqoke iboard wabuyisela emumva eParliament ukuthi ake bewacubungule ukuthi ngempela lokho okubonakala njengento ekhathazayo ngabe yinto engaxazululwa yini mangabe sekuqediwe ke lokho ke uzobe seliqoka ke iboard umnotho ushaye phansi ngelivolo ngesikhathi sakhe Ramaphosa siyadinga ingala leti bekhona ingabe lokho angeke kumphadamise ngelikhetho lalumnyaka lotako umbuzo omkhulu kuzoba ukuthi kusukela manje kule cabinet azoyimemezela ebusuku namhlanje kuya esikhathini sokhetho ukhona umehluko ozobonakala ngicabanga ukuthi abantu baseningizimu Afrika into abazomehlulela ngayo ukuqala indaba yokuthi njoba uzobe sekhethe ungqongqoshe ubhekene nogesi ngabe ugesi uyaqala yini ukuzinza ngicabanga ukuthi into abazoyimaka kuqala abantu baseningizimu Afrika lokho uma kuukuthi ugesi uyaqala ukuzinza mhlambe bazokwazi ukuthi yebo bengamnika ithuba kodwa makuukuthi kusuka namhlanje kuze kuyokhethweni isimo sikhombisa ubanzima kuyacaka ukuthi iqembu elibusayo lizolwa ukhetho olunzima kakhulu asibonge kakhulu umzwandile isikhathi sakho sibonga kakhulu
Ngumzwandile Mbeje umhleli wetindzaba tepolitiki lapha SABC sikhuluma kabanti ngelizaba lwekuhlela kwabusha kwembuso Ntsambo ebusuku lamuhla ngensimbi yesikhombisa. Sikubutile ke mbukeli ukuthi ingabe wena bongafaka bani ukhokhe bani embusweni wakho uphendvule ngalendlela. Ameli bengizawuchitha uMinister of Tourism ndichithe, uMinister wamapolisa ndichithe kanye noMinister wezimbiwa ndifake oMinister abasebatsha, abaMinister abasebenzi tu. Kube ngimongameli bengakhipha bonke nje laba abadala ngilethe intsha youth kube yiyo ethatha ibe khona lapha na ku cabinet ngoba akusikuthi usizogcina abantu sisibona mase baya ku pension sabahleli nje emsini ngoba baya ku pension bengakhipha bonke then ngithathe umbalula ngimenze i-deputy president. Ngabe ngimongameli mina bengakhipha donke letigogwane lapha labo madala lebalapha bonke bahambe bohlala ekhaya banake batukulu bese kufaka abantu labasha lapha labatawukhona kubusa lelive. Mina ngingumongameli ngingama lapha ku deputy president ukuthi ngifake ufikile Mbalula ukhombile ubukhoni bokubereka ngamandla nokuya emphakathini nokukhuluma izinto azokhona ukuzenza anganyamalali njengomongameli lo osukileko ubaba uDidi Mabuza. Umbono kwembukeli SABC ngeke ithweswe ukuthi iphendvulela ngawo. Tindzaba letiphatselene netemandla nekusimama kwemvelo ngilokunye kwaloko lokutabe ukuthi ngitwa kuleli viki kulengcungcuthela yetemandla yalomnyaka yaleli viki kati le-Afrika. Lengcungcuthela yemalanga lamathathu itawuhlanganisa abantu labahlukene bakulomkhakha wetemandla kuleli viki kati le-Afrika kukhuluma kabanti ngetingcinamba tetemandla letikhungetse lelive. Leli viki kati le-Afrika liyatiwa nge-Africa Energy indaba lichubekako sengiyelishumi kanzi ibuke kakhulu ukutfola emasu lamasha kutfutfukisa temandla kuloku. Very timeous this year. We are definitely challenged with major issues. So I think people are looking at what can be done, what are the solutions, what are the findings globally, who are the experts. So many questions, and we're hoping that this event will provide some of those key answers that people are all looking for. Kutawube kunetiphatsimandla letahlukene letikulomkhakha wetemandla letitawukhuluma kabanti ngebuholi netingcinamba letibukene nebaholi labakulomkhakha wetemandla kuleli vekati. We're delighted to have the event back in its physical form in Cape Town at the CTICC, and we have a record number of attendees that have registered for this year's event. So it shows that the market's very keen to get back together and network, engage, and meet people face to face. Replaces the power of the human touch and connecting people. So we anticipate a very big event this year, and definitely a lot of the key energy stakeholders from across the continent converging and looking at the business of energy in Africa. Lengcungcuthela ifika nje lelive libukane kuswelakala kwemandla lokudla lelive imali lengu-1 kuya ku4 billion wemarandi. We have to find solutions to the energy challenges that we are facing both as a country and as a continent. But ultimately it impacts business, especially industry as a whole, because manufacturing companies are hard hit by the constant load shedding that's occurring in the country. So the event aims to find those solutions, and how we do that is hosting an exhibition where we have many companies showcasing solutions. Indvuna yetemandla nemcebo waphasi kwedemantashe itawutfula inkulumo lekhethekile kule ngcungcuthela. Indvuna yelitiko letasekhaya Dr. Aaron Mtswaledi ivule ngalokusemthethweni lihhovisi lelitiko letasekhaya e-Mainland Shopping Center ePitoli lamuhla. Mtswaledi uthi lelo hhovisi litawusita abantu labafuna kufaka ticelo tekutfola bomatisi netincwadzi leti bavumela ukuthi bavakashele emave angaphandle. Mtswaledi bekapheletelwa ngundvunankulu wesifundza seGauteng Banyaza Lusufi. We want to create multiple platforms through which Home Affairs services can be received by our people. We don't want the traditional way of just going into the particular office we have. We're extending platforms. Among the platforms we have mentioned, if you may remember, are the banks, where we already started. We then mentioned malls, huge space at the mall, huge parking,
lot of ample space and people can relax. But then we also mentioned our mobile trucks. All this time, Home Affairs was having only 100 mobile trucks in the whole country. The mobile trucks, as you see them, is Home Affairs on wheels, as we have. Yes. That whole thing is a Home Affairs office. It's going to promote access when people are doing their shopping at the malls, they can use these facilities. But also you can see the mobiles. We have taken a decision to improve services in the townships, informal settlements and hostels. So these mobiles are going to ensure that people can just wait where they stay. They don't have to pay for transport, and these services will arrive to them. So we are excited as a province. That is why we are here to partner with them. Litiko letemafa seligodle imali letikitsi letingemashumi lasitfupha lebekumele iyosebenta kwetfula tinsita ikakhulukati itakhiwo ncanti ePotchefstroom kumasipala we-JB Max. Leliphakelo timali bekumele lisombulule tinkinga temanti, gesi nekwetfulwa kwetinsita. Kepha-ke ngokwehluleka kwalo masipala kusebenta ngendlela lefanele ibe seyiyagodlwa le mali. Masipala we-JB Max wasungulwa kulandzela kucanjwa kweligama labomasipala bakadzeni baseTlogwe nase-Ventersdorp ngeminyaka wa 2016 bekuhloswe kunonophisa kwekuthula kwetinsita namanje solo akukashintshi lutho ekuthuleni kwetinsita lokufaka luswayi esilondzeni kumiswa kwekukhokhelwa kweliphakelo timali lwahulumende lolutikitsi letisithupha temarandi lekumele itfolwe bumasipala. Litiko letemafa lithe lo masipala akayisebenzisi ayicetse imali lisuke iphakelwe yona takhamuti etikhala letematonsi. The transformers are getting damaged now and then. We don't know why. We don't get water on time, hence we are not bathing. She says since they have installed water pipes, there is no water, even electricity. If the money goes back, how long again we gonna sit and wait for another amount of money to be funded for these extensions? Licembu leliphikisako lithi lo masipala akanandlela yokujezisa labanginda umsebenzi ngendlela. The East IDP, Integrated Development Plan, which has contributions of the people in terms of what do they want to see happening in the municipality. So for money to be taken back, it means somebody somewhere is failing to deliver on those services. The problem is that the administration is not doing the things, and therefore the tenders can't be awarded. And when it comes to tenders, they are focusing on who's getting the tender rather than expediting the tender so that the work can be done. Lo masipala uyavuma ukuthi isala ngakuye. The delay was caused by a number of factors, one of which was internal challenges in the municipality, high staff turnover. Most of the managers are on suspension. Some of them have been put out in the institution. As a result, we were not able, the committees couldn't coordinate, meet and adjudicate on the projects. But we have been able to resort to that particular project. Sewucele litiko letemafa ukuthi likhulule letimali kude uchubeka kwethulwa kwetinsita. Anzike kuletinye nasibuye titolo tisebenti letingemalunga enehawuta kahulumende tibeke phasi emathuluzi tabhikisha tifuna umcashi longuhulumende atikhulisele umholo wato ngetinhlavu letimbili. Asikomgele esigabeni sesibili setindzaba tesiSwati la ku-DTT. Ti-student enyuvesi ye-Wits yasepitoli yasejozi yasepitoli neKapa kubala nje lambalwa tihlalela kubhikisha minyaka yonke etikhala ngetimali lekumele tikhokhelwe tona emanyuvesi kwesulaka kwetikweleti kwehluleka kwa-NSFAS kutikhokhela kanye nekwesulakala kwendzawo yekuhlala ngilokunye etindlini tekusakata sinamcebo Dlamini losishoshovu setindzaba teti-student asikwamukele nkosi etindzabeni tesiSwati la ku-DTT. Siyabonga ukuthi usixhumanise nebalaleli emakhaya sengihlala ngila. Asibonge isikhathi sakho losiphasona. Sishubile sime Wits. Bantwana bayakhala kuyaliwa kwenteka konke lokhu bakhala bathi imali lekufanele bayikhokhele akulungi kwentekani kahle kahle. Lokwentekako la ema university ethu ikakhulu akusikwe Wits kuphela.
seyinkinga yala kule live uthi njalo makuvula uqala umnyaka banifana ikakhulu laba labamnyama labaphuyile lele kungibona bona badzinga lemfundo kakhulu bahlala basestradini balwela kungena because balwela kungena basesengakangeni abaka-register basesengaphandle but lamaphepha ayabavumela ukuthi bayaqualifya ukuthi bangaba ma-students lapha so uhulumende wethu ngaso sonke isikhathi uyehluleka ukuthi lungiselela ngani ngoma kumele ngabe sewuyati ukuthi tinkinga lesiba nato makucala umnyaka ngunati bese sewuyatilungisa kubulima ukuthi ungakhutshwa ndzawonye ngaso sonke isikhathi wena ukhutshwa litshe linye onke lamalanga mawubuye etshwaleni uyakhutshwa ngilelitshe ngani ngoma ubese uyajwayela ukuthi mangifika la ngiyakhutshwa so vele uliphakamise nje lolinyawo uqimetile ngani kodwa ke thina ngalothi sinahulumende longadi ukuthi uhlelele ini la kahleli khona ngiyavumelana nalama students makathi blade nzimanje sewehlulekile ngungenela imeni yona ngosi kuyenteka yini vele ukuthi yona inyuvesi vele ibathathe ngoba nayo iyadzinga kusebenzisa le mali ilungise kanjani lenzaba ema-university umsebenzi wawo akusiko kubuka ukuthi utawukhona noma ngeke ukhone kubhadala ema-university umsebenzi wawo kufundzisa ema-university umsebenzi wawo kufundzisa lona lo meter lama-requirements alapho kule university so uma bathi bona sidinga umuntu lona 4 ema-distinction bathatha lona 4 ema-distinction abathi utawukhona kubhadala na leyo yekubhadala seyinkinga yahulumende ngani ngoma lama students afundzela hulumende lama students uma se-university akatifundzeli wona afundzela live so hulumende yena ubese sekuba neliqhaza lekumele alidlale la kulelitiko letemfundvo ngani ngoma kunenvo lokuthiwa letemfundvo kuneliqhaza lelitidlalako kule live kuze kube netindzaba kumele ukuthi letindzatse litiyofundza e-university kuze kuthi kube nebameli kumele kube nebantu labayofundzela abumele e-university kuze kube nema-auditors kube nalokwa nabonjinela kuze le Eskom ibe nabonjinela kumele kube nebantu labayofundza so le live libese liba nenzima lekumele ilidlale kuthi kukhiqitwe labantu labafundzile for ilive kuze likwadi ukuthi liqhudzelane nalamanye emave kuthi kube live lelisetulu yini lehlukile kule lebayilwelako nyalo kuloku linini lebenikulwela phambilini umehluko mncane mangabe ukhona umehluko ukuthi lokhu lebesikulwela thina sekukhona kodwa sekuyajutshwa sekuyaphakululwa because le mali ikhona seyinqani ukhona lo inqindako lopheka kunqinda le mali kodwa letindleko tala labahlala khona labantwana tiyakhula uyabo kufana nekuthi umholo awukhuli kodwa lesinkwa siyakhula na petrol uyakhula so lama students ke wona abhekene nengcinamba la khona leliphakelo labenikwa lona liyanqindwa kodwa lama university akayehlisi wona lama fees ngolo mehluko mangabe ukhona but still lo lento labayilwelako it is still access to quality education lokusho ukuthi solo balwela kungena solo balwela kuthola lemfundvo because bonke nje labantu babhikisha nje balwela kufundza vets abalweli kulokunye balwela kuba bafundzi basevets kuthola lemfundvo lebe ingakakhelwa abantu labamnyama lebe yakhelwe belungu ngani ngoba ivets yayingakakhelwa thine
uma kwakhiwa ivet bebanganaso sithombe sekuthi kuyoqwala timbuya njengoba tiqwele lapha kungakho le timbuya every year ngaJanuary tiyalwa because le system iyabakhafula yayingakakhelwa bona bantu betinjinga baseklasini baphethe ama laptop abathi nethi kubangwa ini abahlali nasemarez baya drive basuka ekhaya ngetimoto baye esikolweni laba balwela indzawo yekulala laba balwela ku register bantu betinjinga babhadele bacedzile. Ngikubona kwakho ke iyo ke isombululeke lenkinga ngoba seminyaka leminingi yalandzelana so liyachubeka ingabe wena ngokubona ubona njani? Sisombululo saloko imfundo yamahala ngani ngoma imfundo yamahala ibese seyiyaku iyakuvala lokuqwasana ngetimali seniyalingana awusathi ukuthi wena ulana ngoma urich noma wena unjingile noma wena uphuyile sonke sila sifunza ngemfundo yamahala lefakwe nguhulumende naku ke thina lebesikushito sasingasho ukuthi masithi imfundo yamahala sisho ukuthi le mali asifuni kuyibuyisela sasithi thina siyafuna kuyibuyisela le mali uma sesicashiwe kodwa sifuna kuyibisela ingenayo indalo ngani ngoma lokwenda bafunzi babhikishe ukuthi uthi so graduateile awuyuze uqedze kubisela le mali ya NSFAS ngani ngoma icala kushaya indalo useseka first year uyozufe so lubhadala lentalo so sithi thina siyafisa kuyibisela le mali so that nalaba silandzelako batokhona ukuthi bazuze bahlomule kodwa sitayibisela ingenayo indalo uma ngabe uhulumende amoshe 1 million kungifundzisa umthetho sithi thine sitawubisela half waleyo mali na hulumende a contribute half ngani ngoma ngitifundzela mine half lomunye half ngifundzela live. Sekunembiko ngosi lethi iuniversity awuhlawulisa tijudeni leticekela phasi imbahla ngabe kude yini lesingakwenda nobe kuyini lesingakwenda ukuthi sigcine singakafiki la sikhona khona? Angeke ngite la kumsakato welive wesive ngitoqhuqhutela ludlame kuthi sithi bafunza bachubeke basebenzise lidlame noma kanjani siyakhuda lokho kodwa lesikusho nginako bafunzi baye bafika kulesigaba selidlame kusuke sekusigaba seqina sekwehlulekile konke and 2 lento yelidlame kuyimfundiso yakhe yena lo hulumende kuthi uva kangcono masenisebenzisa elidlame bangakasebenzisi lo lidlame abaphendvuli ngisho nebantu emalokishini bangakashisa emathayi basebenzise elidlame abehli labo meya bayothi nikhala ngani sibonile nje Thembisa kushiswe emathayi ngethi bafuna gas bangakendi lo lidlama bangakuthola so kuyimfundiso yakhe yena lo hulumende kuthi lakhaya siva ngelitshe njengenkomo. Usathinza dona letagesi nawubukile ngekubona kwakhe tasebenzela yini lenzaba ukuthi kube nendvuna yagesi kuleli ngoba netitudent nato tiyathinzeka kakhulu nakuthi ayenzabeni yekungabi na gesi ngokuyibona kakho uyibona njani? Hulumende we-ANC ude sisombululo salelive selibehlulile kulibusa lelive nabo mangabe bafuna ukukhuluma liciniso uma bahleli babothwana babhema imboza lababhema imboza khona babhema banatha nalama whisky bakhuluma babothwana bakumele batshelane ukuthi sesehlulekile kukwehluleka kwakona lokuthi udoubt unabo mvuna lababili tindvuna tembuso letimbili ngugwede Mantashe nguPravin tonke tibuke temnotho nemcebo le Eskom ila kulabantu lababili ufuna kungeda wesithathu wena kutshengisa kona lokuthi awunaso sisombululo ngetulu kwekungabi nesisombululo awubethembi laba lababili manje uma ungabethembi laba lababili kungani ungabaqoshi
uyabona lo ukuthi kubhashiswana ngelive indlela nje kuyasikelwana emaqatha eja qandana ja nawe udle ungazubulawa endlala nawe qandana kusikelana emanonini ngani ngoma lapha ka Eskom ngilala inone khona so ke lokuthi noma bangakhomba bani abe i-Minister of Electricity kude indvo latayenda ngani ngoma Eskom kude inhloso yekulungisa kumelula kulungisa Eskom uma ufuna kulungisa sesonga ke asibuke nalolu dzaba njengoba imengameli lamuhle ebusuku ahlela kabusha umbuso wakhe ingabe yiwena njengemuntu lomusha uyibona njani into ilinzele kude lengulinzele ngikathe nje ukuthi utabahlomulisa bobhululu bakhe nebangani bakhe nalaba labathandzako nalaba laqabanga ukuthi batabe bamesekela njengoba selibishini njengakulolu bishi lakulo kuthiwa ukhohlakele lo sekweqile ukuthi uhlala nemali bathi sigebengu lesikhulu kule live lesihlala nemali yalamanye emave phasembethe so ke uqabanga ukuthi utawufaka labanye labatamesekela kukoloba lolubishi lakulo ngani ngoma akunandzaba ukuthi ufaka yipi minister lama minister umehluko awusi ideological kufakwa bangani nje there is no ideological difference ku ANC kusolakala iideology lo muntu ungena uyophusha muphi umkhakha lapha because la ligenge nje lena igenge nje lekhohlakele lesikelana emaqatha ngelive asibonge kakhulu ngosisikhathi sakho Dipimselo Tamcebo Dlamini losishoshovu setindzaba tetitudeni i-SABC angeke itfese ukuthi iphendvulela ngato. God bless Lema welicembu leliphikisako eTanzania ubuyele ekhaya ngemva kweminyaka lemibili asekuthengisweni even laseCanada Lema lobekalunga lelicembu iChadema washiya live laseTanzania ngenyanga yeloti kulandzela kusatshiswa ngekubulawa ngelikhetfo langa 2020 kubuya kwa God bless Lema kutangemva kwekuthi lelive leTanzania liphakamise kuvinjelwa kwemikhankaso yetepolitiki lemikhankaso yavalwa ngaphasi kwebuholi baphambilini balela live kanzi lokhu ke kwenda emacembu laphikisako abone ngathi acekelwa phasi emathuba abo elizabeni lwelikhetfo Lema utshele balandzeli bakhe ukuthi ubuyile kutolwela sive nekutfola umthetho sisekelo lolela licembu lakhe Lema ubuye emva kwenyanga kubuye Thundulisu longulomunye ke webaholi labaphikisako lebekade acithe iminyaka lelishumi ekuthengisweni kulandzela kutama kumbulala Tisebendi letingemalunga enehawu tahulumende tibeke phansi emathulusi tapikisha tifuna umcashi lekungihulumende atkhulisele umholo wato tifuna ngemali letinhlavu letimbili tifuna i-housing allowance letavumelana ngayo nemcashi kubala lokuncane emoyeni ke sina welcome nisi longumabhalane wenehawu eMpumalanga asikubingelele sikwamukele tindzabeni tesiSwati kuti tithimvuleni Siyabonga msakathi siyakubingelela nawe sibingelele nebalaleli bakho emakhaya Mvuleni nifunani ekhulumende kanzini imniketa isikhathi lesingakanani ukuthi ahlangabetane netimfuno tenu Utawukhumbula msakathi ukuthi nga-2020 bekufanele ukuthi basebenzi banikedwe iholo labo ngendlela lebekusayinwe ngayo lapha ku-resolution 1 of 2018 3.3 lehulumende angazange akwenda ukhumbule futhi ukuthi kulo mnyaka lophelele lesuka kuwe kule wage round negotiations leya 22/2023 umqashi ukhethe kuniketa abasebenzi i3% la ngavumelani nema-union nawala khona lapha i-SABC la negotiate naye manje ke kanti ema-union nje lamele basebenzi bekacele i-10% zoba zoshito noma ke i-double digits on a single term agreement i-housing allowance le-2,500 at least ngoba phela simo sekuphila la mhlabeni uyabona manje ukuthi sesintshintshwe kakhulu futhi ke siyadura saphinde sathi ke akubuke nala-outstanding resolutions letivumelana netisalele emuva letasayindelwa ukuthi kufanele ukuthi implement ukuze basebenzi bakwazi kukhomula ngoba sikhuluma nje nyalo nje utawukhumbula ukuthi sonke sikhungu sikahulumende basebenzi bayashoda bashoda nje bese basebenza ne-overtime umsebenzi amunye wena umsebenzi wabantu abaningi
lokho bese compromise lokhu bese kubita nge-service delivery manje ke sithi kumqashi thina asikwazi ukuthi nyalo bese sokungenela ukuthi asikhulume i-round lentsha 2023/2024 uma ngabe kulomnyaka lophelile akhethe kuniketa abasebenzi 3% kungavunyelwana kungasayinwa noma ungahamba yohlola lapho utawubona akuzange kusayinwe ngoba yena usemzikwe likhekhe lelikhulu wakhona ukuthi asike nje akhiphe 3% uze uyakhuluma lo babe eParliament lo mgodongwane minister uthi siyabazamela nje sithi sine sicela ukuthi uqale lapho kunikeze abasebenzi i-double digit yabo on a single term agreement kulungiswe ne-housing allowance bese kuniketwa noma sekwenziwa onke lama resolutions aya-implementa lawa lasalele emuva manje-ke nyalo utawukhumbula ukuthi ngaNovember inehawu eSouth Africa yonke ibese-ke seyithola isitifiketi sekuthi besiniketa ligunya lokuthi seyitawuhamba-ke manje ibambe ligwayimbo la emalunga ayo atawukhona ukuthi agodle emandla ula sesikhona-ke sesiwami manje emsakati sikalile-ke namuhla singinehawu kodwa-ke asisho ukuthi le strike lesi noma lo mbhikisho lona noma lolu gwayimbo lithinta onke abasebenzi be-public service kungako la sikhona khona manje ngeke ukumangade uma ngabe utawubona emalunga alamanye ama-unions elaku-public service nawo alekelela noma-ke amjibe umunye nenehawu ahambisana nalolu gwayimbo lelikhona sithi-ke namuhla angeke sisho ukuthi sinike amalanga lamangaki sithi thina seyisikalile namuhla lokasenta ukuthi sibuyele emuva ukuthi sithole lokhu lesikufunayo. Asibonge kakhulu Mvuleni isikhathi sakho. Ngibonga kakhulu mshakati nakusasa sinde sokunikeza Tindzaba letishisiwe ngoba utawukhumbula ukuthi nyalo nje baqeda ukuthi mikise enkantolo nyalo nga1 o'clock manje ke asikhulume kusasa sokhona ukuthi update ngoba lo mqashi lo usebenzisa imali yena usimikise enkantolo esifundeni ukuthi ende lokhu okufanele ukunikeza abasebenzi bakhona kusebenza abajabulile ngoba bamalungu emphakathi. Sibonge kakhulu. Siyabonga Mnisi welcome Mnisi mapalanewe nehawu wesifundza seMpumalanga asithi fahla ngelidzaba lesiteleka lesichubeka sehlisa ke Lutsenze nje sibukele tilula asesingene kule bethambe embili ke etinkundleni tekuchumana kuleli viki lesibuya kulo nayethi ngahleketi iphume embili tihambe embili kuleli lesisombululako emoyeni sinamxolisa inkosi longasiniketa sithombe kuloku Nkosi asikubingelele lesikwamukele Tindzabeni tesiSwati ku DTT. Ngiyabingelela kakhulu msakazi Asuvele ke usiphuthume Nkosi vele usiphuthume ngalethamba embili kuleli viki nangembela sondvo yalo. Okuhamba phambili kakhulu kule viki leli indaba ka Dr. Kwabe kunalo Dr. lo one-energy lo thanda abantu lo thanda nje ukukhomba i-energy nokuthanda ukukhombisa abantu ukuthi uthanda njani umsebenzi wakhe abanye baye ba reporta ku board la yabodokotela ukuthi yena aka represent kahle profession yabo lokho kuthole i-Twitter and then other social media bekhuluma ngako bengekho happy ukuthi lo dokotela abantu abamdinayo abakhona nokuthi baxhumane naye kahle ngendlela bam-understanda ngakhona. Enye into mhlambe esingayibuka indaba ye-cabinet reshuffle njengoba nje silindele umongameli akhulume siyabona kakhulu iyatrenda kakhulu kuma-social media indaba ye-cabinet reshuffle ngicabanga nje iNingizimu Afrika ifuna ukubona ukuthi ubani lo minister of electricity lona ngoba lena i-portfolio yoqala nje ukuthi ibe nayo njenge-South Africa indaba etrenda kakhulu. Enye trenda kakhulu futhi indaba ye-Eskom abantu bakhathele babonakalisa nje indaba yama-stage stage 4 stage 3 siye ku-stage 6 bafuna ukubona ukuthi lokwenzakalani after le cabinet reshuffle ukuthi kuyokhona ukuthi isimo sibe ngcono. You can tell ukuthi abantu ke abakajabulanga kakhulu ngale ndaba yogesi. Enye futhi etrendayo kakhulu indaba lena yama-accident ekhoza ama-truck uyabona abantu nje bayakhathazeka ngayo ngicabanga ukuthi nayo lezodinga nje i-Department of Transport ibuke ngoba kube nengozi enkulu laphayana emhlanga namhlanje la kulimele khona abantu abaningi imoto eziningi zamosheka so lezi nezihamba phambili kakhulu namhlanje esigijimayo ukuthi abantu balindele namhlanje ngamehla abovu indaba ye-cabinet reshuffle bafuna ukubona uMinister of Electricity kube ubani asazi kuba umuntu wesifazana umuntu wesilisa asazi kuba umuntu ozokhona ukusiza kulesimo esisona. Khumbula le indaba lezi azikhulunywa abantu baseNingizimu Afrika kuphela nabantu abaphesheya nabo babukile namhlanje ukuthi kuzokwenzakala eSouth Africa. Sesonga ke wena Nkosi yini lesingayilinzela kuleli viki etinkundleni tekuchumana? Ngicabanga ukuthi into esingayilindela kakhulu indaba
ka PP eqhubekayo nobufakazi bayo yaphambili mhlambe nendaba ka AKA abantu bayakhuluma kakhulu ne hashtag etrendayo eqhubekayo ethi justice for AKA abantu bafuna ukwazi ukuthi ngale case iphelela kuphi kwangathi ithulile kwangathi akunabo ukulungiswa kule ndaba nendaba nje ka president Cyril Ramaphosa abantu bafuna ukwazi ngecase yakhona ukuthi yaqhubeka yini indaba ephalaphala kwenzakalani kanale iscom njengoba nje uformer CEO wakhona sekhulumile ngayo ngecorruption ekhona ukuthi kwenzakalani. Those are trending topics on social media this week. Asibonga kakhulu isikhathi sakho Nkosi. Welcome Nkosi asithi fahla nje ngetinza ku etinguni tekuxhumana. Kanzike nasibuka timakethe tetimali sithola ukuthi irandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kanzike kutemidlalo licembu lesivela kuleli le rugby sevens lehlulekile kwenda litibukwa ngokumdlalo we World Rugby 7 Series kulandzela kucetsa endzaweni yelishumi nakuthathu kulomqhudelwano lobebanjelwe eCanada. Lelicembu lake laphumelela lenzebe amahlandla lamathathu kule minyaka lesihlanu leyengcile. Tingawo ke mbukeli talamuhla sitfoleke ku SABC 1 kusasa nakugabenge insimbi yesihlanu kuze matutane ke ungakhohlwa ukuthi SABC itawube kwetfulela tindzaba ngelimi lakho lilanga lonke ku DTT.